Idemo kući. Znaš šta sam danas smislila? Šta sad? Imam novi izazov. Izazov je podje lava! Šta? Brzo, ne smije stati u lavu! Amare, do zamka ima samo 5 skokova. Ne smijemo dotaknuti lavu. Brže, ovaj kamen puca! Držim te! Ne boj se! Uspjeli smo! Hajde, da se trkamo sada. Gledaj sad kako ću da te pobjedim. Ovo je zabavno! Mama! Babo, stigli smo! Imamo vam nešto ispričati. Ja prva! Moramo vam ispričati kako smo se igrali. Pravili smo se da je pod lava. I bilo je kao stvarno. Skakali smo po kamenju i lava je bila svuda. Ma vi ste pravi heroji. To je bila prava avantura! Idemo se igrati! Nemojte zaboraviti, večeras je prva teravija. Pazi, Dino čuva zamak. Niko ne smije proći. Ali princeza mora spasiti grad. Dino kaže da treba lozinka. Lozinka je podje lava. Šta? Onda je i ovaj tepih lava. Princeza je sigurna. Ona ima super cipele protiv lave. Dino sad leti, jer lava ne može do neba. Joj, večeras je prva teravija. Istina, idemo se spremati. Dino ide na pauzu, vrijeme je za džamiju. Baš volim ovu večernju tišinu prije teravije. Znate li da je prva teravija uvijek posebna? Jedva čekam da stanem u saf sa tobom, babo. Najljepše je kad idemo zajedno. U džamiji treba da budemo mirni, tihi i pažljivi. Ne trčimo, ne pričamo glasno. Stojimo lijepo u safu i klanjamo. Ako mi misli odlutaju. Samo ih nježno vrati. Allah vidi trud. Teravija je poseban namaz koji dobijemo kao poklon od Allaha. Znači kao rođendanski poklon. Jest, baš tako. Ja volim poklone. Hajde, idemo sada. Idemo! Mogu ja. Allahu akbar. Allahu akbar. Babo, znaš, na početku mi je bilo malo teško, ali sam sebi rekao mogu ja ovo. I onda je bilo lakše. Kao da mi je srce postalo mirno. Zaista srca se smiruju kada se Allah spominje. Jesi vidio koliko je džamija bila puna? Da, dušo, bilo je zaista puno ljudi. I bilo je baš puno djece, skoro cijeli red. Tako je, drago mi je da si uživala. I svi smo stajali zajedno i bilo je tiho, ali nekako posebno. Kao da je cijela džamija svjetlila. To ti osjećaj teravije, dušo. Baš mi je bilo lijepo na teraviji. I meni. Voljela bih da je i princeza bila sa mnom na teraviji. I ja bih volio da sam poveo Dinu. Sljedeći put ih moramo povesti da i oni klanjaju s nama. Da, i da im bude super kao nama. Jao, kasno je. Sehur je uskoro. Ako ne zaspimo, nećemo moći ustati. Princezo, vrijeme je za sehur. Je li stvarno već? Jeste. Junaku, vrijeme je za sehur. Još samo 1 minuta. Dobro, mogu ja to. Ja mislim da sam još na jastuku. Voda je budnija od mene. Moje oči još spavaju, ali stomak zna da je sehur. Bismillah. Bismillah. Mislim da mi oči već poste. Sada je vrijeme da zapostimo. Proučimo u sebi i zahvalimo se Allahu na svemu što imamo. Idemo sada uzeti abdest i klanjati pa na spavanje.
Još je noć. Amare, vrati se pod pokrivač, vani je hladno. Samo još 5 minuta. 5 je skoro ništa. Ti si to rekao i za Sehur. Da, to sam rekao. Ustajem odmah. Polako. Amare, spava još malo. Idem se spremati za školu. Jel već jutro? Lejla, tvoje mjesto je ovdje. Mekano, toplo, sigurno. Ali trebamo ustati. A ko će mene zagrliti ako ti odeš? Ne možeš me svaki put prevariti. Je li i kod tebe bio? Imao je spremnu čitavu predstavu za mene. Lejla! Šta ću ja kad ti odeš? Ko će me zagrliti? Možeš misliti. Amare, prema mojim proračunima 5 minuta sna povećava sreću. Dakle, kada oduzimamo razlomke, moramo imati zajednički nazivnik. Nemojte da plešete. Vidite kako se brojevi ponašaju kada ih saberemo ili oduzmemo. Jesi budan? Au! Dobro, još sam živ. Dobrodošao natrag. Ne, danas imamo diktat. Ja sam jača od sna. Da, kraj nastave. Ma, šta praviš? Prvo pravimo ćufte. Prvo? Dobro, a šta poslije ćufti? Sad slijedi najvažniji dio. Poslije ćemo praviti pire krompir i svježu salatu. Sa onim kremastim pireom. Ovo će biti najbolji iftar ikad. Ramazan je stigao, mjesec nam se javio, svjetlo s neba začalo, srce nam obaćalo. Postim ja, postiš ti, dobri ćemo biti svi. Bismillah, pa osmijeh daj, ljubav širi, zagrljaj. Ramazan, Ramazan, najdraži nam mjesec taj. Ramazan, Ramazan, mjesec sjajni poseban. Ezan se začuje, iftar kuća raduje. Hurma, voda, dova, smijeh, briše svaki mali grijeh. Sehur rano ustajem, Allahu se zahvaljujem. Učim da sam strpljiv ja